студияға көрсөкпүт иккис паралары Юрий Платонов атынан эстрада Сударственный театрын артыга Саха Республикатын культуратын туйгуна эрчим уонна степ аэробика тренера Артикатағы культура уон искусство институтын устужона Наталья Томская. Олдарын биги паралар быт бу эрчим отон артистки боларын быттан бүгүн спектакльлер болан кыян келбетлер. Олон нугар биги киндер бастың үңкүлерин көрөн харык быт. Sin de esta manera, no tengo la culpa. Caballo me ha salvado porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin de esta manera, no tengo la culpa. Amor de cumplimentado, amor desde el pasado. Ven, 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 ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No tenga perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. Pero es un día me encuentro sin de nada. Lo mismo va a caché, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando. Y era imposible y no te encuentro de verdad. Por eso un día te encuentro sin de nada. Lo mismo va a caer, yo pienso en ti. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Ити курдук Наталья уонна эрчим самай бастың үңкүлерин бүгүн талан көрдөрдү бүт бардагана санан аспыкыт боло кинилер үс үңкүнү турордулар деди бу манна барайык бытыгар эрчим атын бейте этеринен наха долгуер эте олох үңкүлебе кихине маннагалан үңкүхүт кыныгы тирете онтон Наталья билен турар эдер хореограф кини бейтин турор бу тук бар үңкүдө барда кини бейтин турор бут үңкүдө же оттон кинери катары оттон сыналахан барда жүлдүр сүбенүңү бар бута бүгүн эме истиягың Натальялах эрчимете биреме буллар бу эфири көрөлдөр Дмитрийден саалыган Дмитрий Натальялах эрчимягар делибин эрчими сахан оротан олус хөбүлүр тойтака кини наха издуаттан таксар ырыалардах биллер кини популярный артист болар инегенан кини бу биллер кихи биги үңкүлө проектте кыттыбыта эме чугай багайы хобары рыхыт ки биллебин дем бара лылы жен хебете боллагажы Колобры жанарта туар каттардагана дагана кадыры чото вакыды булыйты. Аны бу эми хорсунду кананы канада. Үрөһөт үңкүлүр ыллыр. Онон колобра артист барны бара хатыякта, онда курук били теппит билисибетин токтоту вакта дип курдук артист үйәдеге барын ехер. Ол курдук кини атын артисттарга премьер болла. Кыбыстыбакка, шоктан халбакка бара турар.
Онон мақтал әрчімге, кені қалбақты көмелеспет Наталияға, шөй бағайтық де бамбалио денің күләй біттірі, көқтамылы барыларында қалдыр етім жегенен деқа. Ол қобайық әйін оннық бол баттақ, проект оты күрәк аты күрәк, қаяндағаны бір кайлақ бар болуқтақ. Мы слушаем дальше. Так, Марина Владимировна. Я очень рада за Наталью Эрчима. И, конечно, как заместитель министра культуры, меня очень порадовало, что артисты нашего театра, в частности, Эрчим, является артистом театра эстрады. И они у нас очень многогранны, получается. Окунуться в профессиональную танцевальную сферу – это, знаете, даже своего рода какой-то подвиг. Поэтому очень рада за Эрчима. Конечно, партнерша великолепная. Нет слов, поэтому поздравляю ребят с участием в таком замечательном проекте. Спасибо. Салгы Изабелла. Он жыллағыда әрчімі күтті бейт әңге сығынаға үнкілән тұрардақпыд. Ну, бұл мен кәрген тақсар бар, ғыл болар бар. Әрчім кәлен мен ұруын бірағын деген үппіді. Кәлен ведущий болын әп. Ол ең мен әрчімі сүрдәғын ұбастыбын, сүрдәғын таптыбын, сүрдәғын мақтанабын әрчімге. Онна бұл үнкілік бітін нені шүрбайдық репетициялейбе, репетициялей жамын күл бола бұд. Оны партнер бұғытнан әрчім сүрдәғын күстәқ. Күстәқ оны істеген байы. Истеген байыны кені күтті қадыры үнкі өретергер олық сүрдәғын өре дейбіт күрдік. Онна шүрбайдық Алеша костюмін теген берен, олық баттақпын оңаттыран, бұрывыстылық ұтығығар тағарын олық аттытығар үнкіләппіті, онна тәңе бейін күттатыр үнкіләдіқ бітті. Онтын бұл әрчімі болағына әрчімір бит, Наташа Томская, Артический государственный институт үз курсын устудияна болар, білін кені сессията ағыланма. Сессията ағыланна жүддәқ әлбіқ экзаменлер ағыланылар, онтан әрчімбет қомайо қойын бүгін бейеқа білін, хеп білін бар болбаққа әрәрі, кені білін театргар спектакелі хеджер. Бұны да бұл манда келбәті